finally, Ajibi, welcome to Yonglok Village. Itu Yonglok Village under Longling District Nagaland. Mau jadi visit kule lok paise. Tu amakan iki visit kule deh. Chalo. Hombre, vamos a ver. Acha itia Yonglok poste punjina se Yonglok village mo jadi church Yonglok Baptist Church este 2007 dia sana. Oh. Takkan tuh under itu construction mana suruh berese di church na. Oh, rapor tuh mana sih jadi? Oh, aru jadi tuh morong naik deh. Aru main ekta kore China visit kuro. No. Siêu nhiều tài nhiều yo